Myntri ke Tnad Pule Puthi jong ka Sorkar Pdeng Udhamendra Pradhan ne ke sungi ula Plie Paidbah ya ka Viksit Bharat Buildathon aja apusan hanong ba Delhi kene ke sinjam ke thmu ban kentieu ya ke jingnang jingstat ban penbet ya ke jing e bat panshania halade hapdeng ke samla ka Department of School Education and Literacy jong ka Tnad Pule Puthi ha ke jing snok tilang bat ka Atal Innovation Mission jong ka Niti Ayog kala pelong ya ka Viksit Bharat Buildathon aja apusan aga khatlai tarik urisau mentau snem kani ke sinjam ke long ban penslur ki samla ban ai jingmut ban penwandur bat ban shna ya ki prototypes halor ka phang atmanirbhar Bharat Swadeshi Vocal for Local bat Samriddhi Bharat विकसित भारत बिल्डाथन 2025 की इस उद्घाटन कार्यक्रम पे उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, भारत आज इनोवेशन इंडेक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ रही है। भारत में पिछले 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोवेशन को एक प्राथमिकता की विषय बनाई है।